Mama fau wai nuu ile mea elea o ngā. Ua tutu mai tupo le lalolangi. Ua pulenga fatasi fo ia lihi. E te te atu ile lihi ma le na ia whauina. A o au ua au whauina lau tupu I lunga o siona lo maunga pa ia. O te tauina atu le tula fono. Ua fetalai mai le lihi a te au. O lo ua ta lihi oe. Ole aso nei ua au whana wina ai oe. Ole nei au tau tupue ia au tau wata mamai. Ia au ina fo I au tau whamasino le laulangi. Ia au nei le alihi ma le batau. Amu ia I lato uma o e wha tua ia teia. Matou whape atu lo matou atua. O oe ole o loa fio I le langi. O oe ole tupu o tupu. O oe ole ali o li. E le ai se tasi na te mawhaia o na sofaya lau pule lo matou atua. Matou te whape atu. E tu ina atu le mana. Tu ina atu le viinga. Tu ina atu le whanene enga. Ia te oe lo matou tupu. O lo matou ali oe. Wa e toe soi fua. Manu malo mai lo matou atua. Ia te oe le viinga I le suafa o Yesu. Amene. Tua sulemana soma vinga. Yesu le Mesia le faola moni. Macho se ala la mailo suafa. Na oi macho se fanene. Alleluia, 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 alleluia na oi macho se fanene. Matou se vinia oe mai.
Sisia pelo
Setia pelo suapa Nia mia peoelei Setia pa babau Waomi loa Elelei Emmanuel
le pese. Na sai tia mātou le polonga le angasala. Ai wo mātou mauti noa. Wo mātou tali tonu. O oi Yesu na e maliu. E saoloto ai mātou umalo mātou tua. Ma lelele mātou te whawhataia. Ma vi ia e pēr oelo mātou tua le nei tai au. This is our answer to you, Lord. Our prayer to you, our declaration to you, Lord Jesus. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Whawhitai mo le tala lelei. Whawhitai mo le whaola ina o mātou wanganga. Whawhitai mo le malae o le taua. Mātou te tauina ai le taua manu malo ua uma ona e tauina. Whawhitai mo le nei tai au e whawhangu ma whaamanatu. O le tae ao le manu malo, o le toe soi fua manu malo mai. O lo mātou wali mai le tunga mau. Whawhitai i upu whaamanatu o le nei tae ao. A le tala angelu na longo longo mai lo mātou atua.
e le oi I nei oia a ua toe tū mai oia. O lo mātou whawhetai se atua o lo soifua pea, se atua lelei, se atua o lo ia tai mātou I le ola. O la mātou pese lea, ma la mātou tala, e sanga whawhetai ai lo walofa, ma lo lava wha maoni. Mātou whape atu ia tū mau lo vi inga, ia tū mau le whane ne enga ia te oe. Lo le lei ma lo wha maoni. Wha manuia mai le tāpua inga lau whanau. I le suafo Yesu. Amen e whatasi le whanau o le li. La saunia, ai te ma le whanau. Sanga whaua wai lau tāpua inga I le atua nei tai au le suafo Yesu. Tātou pati patia, le li. Amen. The cross is my beginning, the line drawn in the sand, the end of all my striving. Now I am born again. There Jesus was forsaken, so I will never be. His grace is my salvation, the gift of God, the work of Calvary. It is done, it is finished. Christ has won, He is risen. Grace is here, love is triumphed over death forever.
the weak, the weak, and the gentle hand that holds me when I'm broken. They conquered them to bring us victory. But I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testify that this life within me cry. I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever. I proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testify that this life within me cry. I know my Redeemer Ia, whatalo whatu swafa man malolo tato ali o Yesu ke wiso ele nei tai au. Tu ane lau tu spa ia, pai whatasi la tato tau tinonga. Amene. Ia, Ole tuspa ia, ole upu moni e tasi le li liu ole atua. Ofi o pa ia e whaavau. Ole sulu i o vai, male mala malama i o ulala. Ofi o pa ia e a oa o inai ia. E a oa o inai ia. E whaatonu inai ia. E whaapoto inai ia. I ala o lea mi tonu. Ole tuspa ia. Ole pule fatoni le ola fatu tua le ekalesia ma le au pa ia. O afi o ma pa ia o faalinga ua lava matutoe na lue ina o le malo le tua. O afi o ma pa ia o le areto le ola. O afi o ma pa ia o le siu fufonga o lo ua tua. O te faalongo ma muli muli ai. Ua o matuata li tonu i folafolanga le tuspa ia. Folafolanga mo le malo, folafolanga moa i le olanga nei, ma le olanga i le whaavavau. Amen. amene. O le amoa se tusi e moa se wha malo si mo i tātou. Mai le tusi a Roma, lona mta upu mua mua. Roma mua mua, o lona whai upu mua mua se i o le whai upu e wha. O na toi si i leo le whai tau i le whai upu e sifunu ma le ono. Se wha pau mai le sifunu ma le fitu. Aua maua lau tusi whai mai amene. Ia tātou whai tau whatasi ai. O Paulo, o le au na Yesu Keriso, na wala uina e whai ma apostol, ua tōwhia e tala i le tala le leia le atua. Ia mua i ta uina mai e ana perofeta i tuspa ia. O le tala le lei e winga i lona alo Yesu Keriso lo tātou wali. O le na whanau mai le ainga o tā vita i la le tini. O le na whasino tonuina mai o le alo le atua o ia male mana. I la lea nganga e pa ia lea. I le toe tu mai na ye wot. Sifunu ma le ono. Awa o te le mai le tala le leia Keriso.
Awa o le mana lava lea o le atua e ola ai i latou uma o e whātuatua. E mua le iutaia atoa ma le eleni. Awa ua whaalia mai ai le ami o tonu a le atua i le whātuatua. Ina ia whātuatua ai. Pei ona tusia. E ola ni tangata mi o tonu i le whātuatua. I'll be reading from Romans chapter 1, first verse to the fourth, and 16 and 17. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophet in the Holy Scriptures, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jews and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteousness shall live by faith. Le tua o mātou te talo ia te oe, lo alo pele o Yesu ke wiso. Me alofa o le whaalinga le atua e talatala ua fionga na mātou whaitauina. Nā tia le atua le ato atoa, vai, lea la au auna le atua. Te talo le atua ia mātou langona whaatasi lo feta lai mai whaapito mo i mātou lava. Ina iai umea lo lava vi inga. Ea la atu ia Yesu ke wisolo alo pele. Amen. O le autu o le launga e whaautu iai le whaitaunga sa tātou whaitauina. E mawhai o na whaautu ina wapea o le mana wheliwa ina o le tala le lei. The transforming power of the gospel. Wa tātou iai i Samoa nei i nei o na aso o aso whaingata. Wa tātou wa ai fo i te wala leo ese o mea lava i o lo tutupu i le lalolangi. E moni lava o aso whaingata. O le whe au whapewhetanga Paulo ilo na tali o Timoteo whatatau i le nātura o aso whaingata o tātou iai nei. O lo maua le Timoteo e lua o lona mata upu e tolu. Whai mai, a ei loa o e Timoteo le nei mea, o aso e ngata ai e o mai ei aso whai ngata. A waia vea tangata mai alofa ia i lātou lava, matui na nau vale il tupe. O e loto vi, wha maualunga, tau wha leanga, o e le usita i mātua, o e le ola whawhetai, o e ami o leanga, ma wha leanga a inga, o e le loto whamangalo, o e whatua upua, tuina naui mana o ngole tino, ma ino i le ami o le lei, o e whalata, ola so na whai, fia i mea whawhia, o e le aise nau i le atua, lo lotu, ai te ena le mana wheliwa ina ai, o le ata manino lea, o le sosa i eto lalolangi o tātou wola ai, o tātou lai Samoa nei, a whai tātou te whamaoni a tātou lava ma tātou le ola whete e nai. Ma whawhitia le moni, o lea ua tātou wa ai atu i ngalu whawhati mai o le moni lea i o tātou lau whanua. We are living in perilous time. Paul gave Timothy a prophetic message in 2 Timothy chapter 3 about what the perilous days would be like. But notice, Timothy, that in the last day, perilous time will come. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to parents, unthankful, unholy, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, hardy lovers of pleasures, no desire for God, having a form of godliness but denying its power. What an accurate picture of the world we are living in right now. The prophecy is a reality today, and
if we are honest enough and not living in denial, we are witnessing the rising waves of this reality in our nations. Wa ai lilo le atina e ina le aisa. Wa mawa e fasioti ngā tangata o tūlai mai. Wa mawa e amionga le pulea ua whai e whanau a onga. Wa whaatupula ia le whaitau a whai o whanau sa ua ina. Wa tala ina mai winga ngā oi ma whainga wha tonga fiti e mau ai mea. Wa fe ave ai ma si itia tau o upu matala. A le tau wha se ma le tau wha ole o tupulanga. O le tūlanga e sili ai ona onga. Ona ufo o ringa mai o le apei o se masani i manato nisi. Ua talia ina lava le alu ai whapea. O le fesili e whia tu ina atu i le tatou sāwani. O le ase mea e whai e whiliua ina i sosaiete o lalolangi. O le ase mea e whai e suia ai wa ainga whaalema whau o tangata. O le ase mea e whai e whiliua ina i o tatou sosaiete i Samonei. O le ase mea e whai e suia ai ma whau o tatou tangata. O le ase whea au wha malosi. Mo tātou o le au whātua i Samoa. Amen. The devastating reality in the world today, murder in various degrees, sexual immorality and child abuse, violence on the street, outrageous attack against the sacred of marriage and family, the growing disrespect of adult and authority. There's an increase in production of blasphemous movies. The videos just been playing, the videos that our children are watching, the violent games on PlayStation, the rapid crimes in cities and neighborhoods, drug, alcohol abuses, rape and adultery, child molestation, same-sex marriage, abortion, homosexuality, pornography, racism, gang violence, some form of gangster rap music, and all common occurrence in our society today. What's bothering is that all this seems normal. It becomes the norm of today's world. We are in perilous times. The question I want to ask, what is it going to take to change culture, to change values, to change society? What is the message for the faithful remnants of the church? O le ase mea e whai e suia i o tātou society. Ai lei tala ina le sā vale tusa ai ma tātou mawhesili ia o te whia amata atu i le au whātua moni i Samoa. Ai maise foi o si o tātou whale lotu. Amen. Na whaape whea o na suia oe. O le a na suia oe. Tātou te le iola mai whaapea pe on tātou iai. Amen. Ai e te le iola fia i le li. Ai e te lei au ono fia i le li. Ai te le tia a kono i le li. Ai te le toe ina i le li. Ai te le launga, ma pese, ma vivi i le li. O le ana suia oe. O le ana wheliua ina lo o langa. E le i wheliua ina lo o langa, o na ua e ata mai le aonga. E le i wheliua ina lo o langa, i le tele o ni au tupe. E le i wheliua ina lo o langa, o na oni tofinga. E le i wheliua ina o tātou a inga, o na ua toa tele o tātou a inga, o i whafo malafo mai tupe. E le ai lava. Ae na iai le aso. Ae na iai le aso. Ae na iai le aso n tātou wha longo ai i le whalafola ina le tala le lei, i le wha uunga le anganga paia. Ma whamu ina ai o tātou loto. Na tātou langona ai le salambo mai le o langanga sala. Na tātou talia ina Yesu e ve mali i mwhaola i o tātou o langa. Amen. E ala i le whātua tua. Wa tātou whaola ina mawheliwa ina i o tātou o langa, ma o tātou a inga. I se isi whaupunga, na wheliwa ina o tātou a inga, i le mana o tala lei. Amen.
Wa fai mai tu spa ia o se wa ya ke wiso ole tangata fowia. Wa mavae me tuai wa fa fowina me uma. Hallelujah. Ole tala tu spa ia o Yesu e le liliu ana nafi o nei o tae au e fava vaulava. Amen. A fai lao le tala le leina sui ai o tatou a inga ma oe mau. O le tala le lei fo ilea e sui ai o tatou so sayete. Yaso whaingata o tatou iai. Amen. Before I answer the questions mentioned before, let me start with a faithful remnants of the church. What did it change you? You haven't always been saved. You haven't always been born again. You haven't always been a Christian. Before you are who you are today, what did it take to change you? I believe somewhere along the line, you heard the gospel of Jesus Christ. I believe somewhere along the line, you heard the good news of Jesus Christ. Maybe in the church service, but you heard the gospel. Maybe in the church, but you heard the gospel. Maybe in a revival meeting, but you heard the gospel. Maybe on a TV project, but you heard the gospel. Amen? And after hearing the gospel, you believed. You trusted the gospel. And before you knew it, you were saved, born again. You became a new person. For the Bible says, if any man is in Christ, he is a new. All things have come to pass. All things now become new. Amen? In other words, your life has been transformed by the power of the gospel of Jesus Christ. Amen? The Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Amen? So if the gospel changed my life and your life, the same gospel can change the life that repents. Amen? While Paul in our text is showing a transforming power of the gospel and how it can change a person's life, today I want to share with you 4 things revealed in our text why the gospel is transforming. A message of hope for anyone who truly needs change. And a message of encouragement for the church and its mission. O le tae o nei o te fia whaasoia te o ini mea se whaolo whailoa mai le tusi sa tatou whaitawina. O le whe au o le wha moe moso se tasi o mo o mia se suinga o le olanga. A o le whe au wha malo si foi mo i tātou o le au wha tua. Ma la tātou misiona o le malo o le atua. Amen. Mea mua mua o le tala le lei o le tala le lei ya Yesu. First of all, the gospel is the good news about Jesus. Mai Paulo o te le mai le tala le lei o le fesili o le al tala le lei. Mai Paulo I fai mua mua fai taunga o le tala le lei a Yesu ke riso le alo le tua. Paul says, I'm not ashamed of the gospel. The question is, what is the gospel? Paul says in verse 3, the gospel is the good news about Jesus Christ, the Son of God. E leo se sistema fale tula fono le tala le lei. The gospel is not a legalistic system. E leo se whainga fale tapua inga tala le lei. The gospel is not a religion. E leo se whala potonga le tala le lei. The gospel is not an organization. O le tala le lei o Yesu ilona tangata malana ngaluenga. Jesus is the gospel, his person, who he is, and his work, what he had done. Yohane tolus fumaleono maya wau fa pelawa na lofa mayo le tuele la langi. Wa ia mai no natali pele to tasina ia le fano se tasi e fa tua ia te ia ai maua ia le ola fa vau. Wa mai Yesu ile Yohane mai o au nei o le areto le ola. E tali ile ngala la fa le nganga o tangata sala. Mai o au nei o mala la langi. Bole tangata ola ile pongsa. O au nei o le fa to o ma mo e ulu fale mai ile tangata sala ile la fo le tua. O au nei o le to tu ma le ola. E to e fatu ina mai tangata oti ile anga sala. O au nei o le vine moni e fua mai le o langa I fua le lei o le amiutonu.
Mai o au nei o le ala, ma le upu moni, ma le ola, e toi mau ai maftanga le tangatanga sala i le atua. O tau mautinga aina maftia ia venga, ia o tau o mai a te au, o au fo i e malolo ai, malolo ai o tau, o le tala lelei ia Yesu. The gospel is Jesus Christ. John 3:16 I read, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Amen. So it's Jesus. Jesus said in the book of John, I am the bread of life that satisfies the spiritual need of every sinner. I am the light of the world for anyone who lives in darkness. I am the door of the sheep for any lost sinner to enter into the God's flock. I am a good shepherd that seeks and embraces the lost sheep. I am the resurrection and life that raises the dead in sin into new life. I am the true vine that makes any life fruitful upon abidance as branch. I am the way, the truth, the life to the Father for all lost children of mankind. Come to me, Jesus said, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. So the gospel is a person. It's about Jesus. Why is this important? Because it underscores the personal approach of the gospel. Amen. O le ata le o le tau tala whaapito o tala lelei i le tangata. But mai Paulo, o te le mai le tala lelei. O le tau tinonga whaapito o le tangata. O le tau tinonga tangata wa afia ina i le tala lelei e Yesu. Amen. When Paul said, I am not ashamed of the gospel, it is a personal testimony. From a personal encounter to a personal relationship with the Lord. Amen. You must allow the word of the gospel to speak directly to you. Mai ua mapolo tu tātou nei Samoa e le ai se whilo inga whapitoa ma Yesu. O le wheliua ina o Samoa i nei o naso. O le whaatanga o le upo le atua po le upo le tala lelei. E tau tala tu sa sao mai ai tātou. Amen. Mai Paulo o te le maa le tala lelei. O le tala lelei e mo au. O le tala lelei e mo oi. E mo tangata taito atas. Mo tātou a inga. Mo tātou society. Paul said, I am not ashamed of the gospel. It is a good news for me. It's a good news for you. It's good news for our family and our society. Ele ai se alofa o se sistema. Ele ai se alofa o ni tu. Na o Yesu o alofa mai ate o e masa ili mai ate o ina ia o ola lelei. Yaso whaingata ua tātou iai nei. Amen. System has no love. Tradition has no love. Only Jesus truly loves you and seeks for your salvation. The gospel is Jesus. And it's personal in its approach. Amen. That's why it is transforming. Amen. Melona lua o le tala lelei o le mana o le atua. Secondly, the gospel is the power of God. Mai Paulo te le mai le tala lelei a wa le mana le o le atua. Paul says, I'm not ashamed of the gospel, for it is God's power. Amen. O le tae o nei, o lo mawhawhau i lau ke wisiano i le tōtu mai o Yesu. Na tōtu mai Yesu i le mana o le atua. O le atoanga le o le tala le lei i le whaoltanga. O le mafuanga fo i lea. O le tele o tamo whainga tangata e te ena le tōtu. Whalongo i le mori mau o Paulo whasanga i ie o lo whawhitia le tōtu. Ko i nito mua mua am tā posfuma lima whai mai Paulo. Ana leto e whatuina mai Yesu. Le ai se winga o ngaluenga tālai. Ana leto e whatuina mai Yesu, pepelo lau apostolo ma le kalesia. Ana leto e whatuina mai Yesu, le ai se whatuatua. Ana leto e whatuina mai Yesu, no fo sala pe tātou i leang sala. Ana leto e whatuina mai Yesu, le ai se whamoe u whiot. Mai ana leto e whatuina mai Yesu, sili lo tātou mālai e tangata uma. Men.
A ole nei ua toe whatuina mai Yesu e ua oti ua vem whapolopolo e ua momoe. O le toe whatuina mai o Yesu mai le oti. O le whaalinga lea o le mana o le atua. Amene. O le mana ua tuina e le atua i le tala le lei e wheliua ina ai. Hallelujah. O le mafu anga lea o tātou mo o mia o le anganga o whaalinga. Ma le poto. Na ia tātou i loa ai le ato o toa o le mana o le atua. E pei on te talo ai Paulo mo le au pai e Efeso. Efeso mua sfulu ono lua sfulu. O le mana na matuanga lua i le toe whatuina o Yesu. Le mana lea ua tuina ai e le atua i le tala le lei e ngā lue ina ai. Amene. O le tala le lei e mana. Nā o le tala le lei lava o le mana o le atua e whatuina ai le ola mai le oti. E mawhai e le tala le lei ona so sofa tau sanga e tele i le angasala. Mawha ola ina i se anganga. E mawhai e le tala le lei ona so sofa tau sanga e tele i whala au whasa ina. Ma lavea ina ai tangata whapolonga ina. E mawhai e le tala le lei ona so sofa tau sanga e tele i le awa malosi. Ma lavea ina ai le ona. E mawhai e le tala le lei ona so sofa tau sanga e tele pe usua inga le tu sai. Ma lavea ina le mulilua. E mawhai e le tala le lei ona sofa tau sanga e tele so ngā tu la fono. Ma lavea ina ai pangota. E mawhai e le tala le lei ona whaola ina tangata sa wai whanau. E mawhai e le tala le lei ona whaola ina tala vau fau vale. E mawhai e le tala le lei ona whaola ina le tane ma le awa le wha maoni. E mawhai e le tala le lei ona whaola ina le pangota i to tonu o le whare pui pui. O le mana o le atua i le tala le lei e ola ai, e lavea ina ai, e ati ina e ina ai, ma whaola ina ai. Amen. The gospel is the power of God unto salvation. The gospel can save any soul from sin. The gospel can save a drug addict. The gospel can save an alcoholic. The gospel can save a homosexual. The gospel can save an adulterer. The gospel can save a hard criminal. The gospel can save a gang member. The gospel can save a street runner. The gospel can save a rebellious teenager. The gospel can save an unfaithful spouse. The gospel in its power can save anyone from bondage. Amen. For the Bible says, who the Son set free is free indeed. Amen. Le au fatua tua le ainga le tua o whaola ina tātou i le mana o le tala le lei. Mai le unga o le angasala. O loo whaola ina tātou i le mana o le tala le lei. Mai le maa losi o le angasala. O le a whaola ina tātou mai le iai o le angasala. Amen. Saints of the family of God, we are saved from the consequences of sin. We are being saved from the power of sin. We shall be saved from the presence of sin. Hallelujah. O le mana wheliua ina o le tala le lei, mua, a wā o le tala le lei ya Yesu e tau tala whaapito i tangata. Lua, o le tala le lei, o le mana o le atua. Mea lon tolu, o le tala le lei e mo so o se tasi e whātuatua. The gospel is for anyone who believes. Whaipas fulmale ono whamai, a wā le tala le lei, o le mana lea o le atua e ola ai i lato uma e whātuatua. E mua le utaia a toa male e leni. For the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. First to the Jews and also to the Greek. Ia maita wina leila fionga le atua, e leo whai mai. E ola ai uma o e o lotu. Po e whainga luenga. Ma e ngā lulue. E leo whai mai po e uma e ami o le lei. Po e wale toa inupia wale toa ula ula. Po e tausi tu la fona mosi. E le ai. Ola whai mai le fionga le atua. E ola ai i lato uma e whātua tua. Hallelujah. The gospel is the salvation to everyone who believes. Note what the scriptures say. It doesn't say it's salvation to everyone who goes to church, or to everyone who works, or to everyone who have a good life,
or to everyone who refrains from drinking and smoking, or to everyone who keeps the law of Moses. No, the scripture says it is salvation to everyone who believes. O le tala le lei, o le mana e whaolai nai, so se tasi e whatuatua. So se tangata sai tia i anga sala po le ala wale i tua ai ngā tangata. I tua ai ngā lanu, ma le i tua ai ngā nu. I utaia, Elen, Samoa, Saina, Aonga, le Aonga, la wasa. So se tasi e whatuatua i le suafo Jesu ke viso, e tala le lei, e whaolai na i le mana o le atua. Amen. The gospel is salvation to everyone who repents and believes. This is the conviction ministry of the Holy Spirit. Amen. So le tala le lei, e iai le mana e wheliwa ina ai awa, o le tala le lei a Yesu, tau tala whaapito i tangata, lua, o le tala le lei o le mana o le atua. Tolu, o le tala le lei mo se tasi, le sala mou ma whaatuatua. Ma le mea muli muli, o le tala le lei, o le ami o tonu a le atua. Whai po sun mal fitu a wawa whaalia mai e le ami o tonu a le atua i le whaatuatua. Ina ia whaatuatua ai pei o no tūsia e ola le tangata ami o tonu i le whaatuatua. E le ai se file mu moni au noa ma le ami o tonu a le atua. O le mafu anga lea o le ai o se file mu e maua i le ami o tonu al tangata po laulangi. O wale ami o tonu al laulangi fai mai perfecta o Isaia ea pispisia pe o le ia o le mai. O le ami o tonu pispisia. Amene. A o le atua ua awina mai Yesu e le ai sana ngasala. Ua maliu mo i tātou o le taulanga ato atoa. O le whaasala ina o le ngasala. O le ami o tonu le ale atua ua whaalia. Ua maliu ma toetu mai Yesu. O le ami o tonu ma le whamasinonga tonu lea le atua pa ia. O le tutongi o le angasala o le oti. Ua maliu a Yesu ma le angasala laulangi. O le ami o tonu lea ua whaalia mai i le tala le lei. Amen. O le ami o tonu lea Yesu ua mawhai on tau ami o tonu ina ai. So se tasi sala mo ma whaatua. Lua kau inito mta upe lima whai pe lusu tasi mai. A wao le na le iloa le angasala na whaia o ia ele atua ma angasala mo tātou. Na ia vea tātou maami o tonu a le atua ia te ia. Roma e walu tolus fuma, ile tolus fuma tasi mai. O e na tō fiana mua e ia. Ua wala wina fo i la tau e ia. O e ua wala wina e ia. Ua tau ami o tonu wina fo i la tau e ia. O e tau ami o tonu wina e ia. Ua wha amanu ia ina fo i la tau e ia. O le nei, se asa tātou upu i nei mea. A whaiua au tātou ma le tua, oi e se whaasanga tau mai. Hallelujah. Roma e lima whaipu mua le nei, ua tau ami o tonu ina i tātou le whatua tua. O lea ua tātou le lei ei ma le tua. O no lo tātou ali o Yesu ke viso. Roma e walu whai mua. Whaipu su whāma, whaipu su angai su fitu. O le nei, ua le aise anga sala ye o ya ke viso Yesu. O ele sava vali le tino ai la le anganga. A wao i la tau uma ua taita ina e le anganga o le atua. O ata li i la tau o le atua. A wao tau le maua le anganga o le polonga. E toi fefefe ai au au tau maua le anganga o tamawhai. Tau te o le atua i awa le tamaa. O lo mori mau mai le alawa anganga i o tātou anganga. O whanau i tātou o le atua. A whai o whanau i tātou o suli foi. O suli lava o le atua, o suli whātasi ma ke viso. Whai maami o tonu o le atua, whamanu ia ina, le lei ma le atua, atali, suli whātasi ma ke viso. Ona o le ami o tonu wa whaalia mai i le tala le lei. Amene, hallelujah. The gospel is the righteousness of God. There is no true peace without the righteousness of God. The righteousness of the world, according to the Bible or the prophet Isaiah, it is nothing but a filthy rag. According to Isaiah 64, verse 6. But God sent forth Jesus to die for us sinners.
a complete sacrifice, an act of God's righteousness to punish sin. Jesus died, rose again, providing the salvation for sinners. This is the righteousness of God. And any sinner who repents and believes shall be justified by God himself as righteous. Amen. 2 Corinthians 5 verse 21, for our sake God made Jesus to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Romans 8:30-31, and those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. What then shall we say to all these things? If God is for us, who can be against us? Amen. Romans 8, verse 1 and 2 and 14-17, I read, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Amen. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs of Christ. Amen. Righteousness of God, glorified, peace, Son, and heir with Christ, all because of the righteousness of God revealed through the gospel. The transforming power of the gospel, only the gospel can transform people who are lovers of themselves and lovers of money. Only the gospel can transform the proud and the arrogant. Only the gospel can transform the abusive, the disobedient to parents and authority. Only the gospel can transform the unthankful, the unholy, the unforgiving. Only the gospel can transform the slanderous without self-control and the brutal. Only the gospel can transform the despisers of good, the traitors, the headstrong. Only the gospel can transform the hardy lovers of pleasure and people with no desire for God. Allow the word of the gospel to speak directly to you. There is power in the gospel that can raise you from death of sin. Humble yourself to the conviction of the Holy Spirit by repenting and believe to the person of Jesus and the complete work of salvation he had done. The righteousness of God in Jesus will become yours to live it by faith. This is the message of hope, message of restoration, message of healing for our world today. The gospel is still preaching and preaching and calling you. Come to Jesus while there is still time. And it also a message of encouragement for us, the church, the remnant, the saints of the gospel. Continue to live out your testimony. Like Paul said, I am not ashamed of the gospel. Today is still today for salvation. And this is our calling. Amen. Ole mana feliwa ina, ole tala lelei. Na ole tala lelei e ele mana feliwa ina i o tato society. Yaso whaingata o tato iai. Amen.
Na ole tala le lei lava e mawhai ona wheliwa ina i tangata walo lofa i lato ia i lato lava maltupe. Na ole tala le lei e wheliwa ina i le loto vi. Ma le wha maua ma le tau whaleanga. Na ole tala le lei e wheliwa ina i le usita i mātua ma le ola whaftai. Na ole tala le lei e wheliwa ina i ami o leanga ma whaleanga a inga. Na ole tala le lei e whiliua ina i le loto le whamangalo, le whātua upua, ma le tuina nau i mana ongo le tino. Na ole tala le lei e whiliua ina i le ino i le ami o le lei, le ola whaalata ma le ola saona whai. Na ole tala le lei e whiliua ina i le fia i mea whawhia, ai le aise nau i le atua. Na ole tala le lei e whiliua ina i le lolotu, ai te ena le mana o le atua. O le wheau lea o le wha moe mo lo tātou societe i Samoa nei. Mo a inga uma o Samoa. Tangata taitoa tasi pia ola sa o loto. Ma file e mu. Whatanga le upu o le atua po le upu o tala le lei. E tau tala ia te oe. O lo iai le mana o le atua i le tala le lei. E whaola ina. Ma lavea ina ai oe. Whamawalalo i ngā luenga whailoa mai a le nganga paia. I le salamou, ma le whātuatua ia Iesu i lona tangata malana ngā luenga atotoa. O le whaola tanga ua whaia. Ua whaa lia le ami o tonu a le atua ia Iesu. E tau ami o tonu ina i oe maau. Ma tātou ola i le saolotonga o le ami o tonu i le whātuatua. A le pe aufa malo si fo ilea mo i tātou o le au whātuatua. O tātou o ave fe au o tala le lei. E iai le mana wheliua ina. E wheliua ina ai society. Amen. A tonu o lo iai se tasi. Wana oe au a filfilia le mena te iai. E whao ngā ina e fola mwhaali e tuali tala le lei. Au e te maa. O le wheau whamalosi mo tātou le au whātuatua. Au wā tātou te le mamai le tala le lei. O le mana leo le atua e whaola ina ai. Nā o le tala le lei lava e whaola. Nā o le tala le lei e lave ai. Nā o le tala le lei e suia. Nā o le tala le lei e ati ai. Ai ua mo o mia ni ave fe au. E moni ai le tau tino ngā Paulo. O le mana fe liwa ina o le tala le lei. Mua, a wao le tala le lei a Yesu. E tau tala wha pito le tangata. Lua, o le tala le lei, o le mana o le atua. Tolu, o le tala le lei e moso se tasi. Salamo ma faa tua. Man mea muli o le tala le lei ua faa lia ai le ame o tonu le atua. Pamanuia le atua i lau faa fonga po faa pēna whetalai atu le upo le atua ia te oi le nei aso i ia le li faa manuina lo na lava soa pa ia. Amene ma amene. Mata
au le atua wa e whalongo I le whiau. E le ai seisi mea na Iesuia oe na o le tala le lei I a Iesu. A wete tu ua le nei tai au e alu. A le isi ia e lo loto mai whaftai. A wa o mea te tele ia ua whaia e le atua ia te oe lau savalinga maleli. Whai sau te talo I le atua tu sa malau whalongo. Whaftai le whiau whamawhanawhana. Whawhitai le whiau whamalosi. Whawhitai le whiau whalotu tele. Whawhitai le whasua ina o mātou loto. Se isi ia e o mātou lima ma whawhitai a oe. Awa o lau ngā luenga le li wa mātou manui ai. Na e a mataina le nā ngā luenga le lei to tonu iai mātou. Wa mawhai ai o na suia o mātou o langa. Whawhitai le toe tua e o lo mātou wali o Yesu. Whawhitai lo na toe tu manu malo. Ave sau pati pati. Na tau whawhitai. Le toe soi fua manu malo. Mātou te talo I lau whaamanuia I o tangata. So se tafa matulu inga o le lalolangi e luatu I aile nei whiau. Ia whauru whale lo nganga pa ia I loto ma nganga o e whalongo. Ina ia nai. E whapei ona e whaia ia I mātou. E whapei nā foi ona e whaia I se o mo o mia lau tala lelei. Mātou whape atu ia te oe le vi inga, ia te oe le whamanui le suafa Yesu. Tātou amene vatas.